Pa to je previše seksi, mnogo brutalno, jarane, ne možemo mi ovo izdati ovdje da publiciramo u Njemačkoj, ne mere. Tak su mi rekli nekih 20-ak izdavača što sam tražio da publicira moju mangu Revenge of Medusa. Ali ipak možete u Švajcarskoj da kupite sad u svakom online store gdje imaju knjige. Kako je to moguće, pitate se možda? To je zato što sam otvorio svoju izdavačku kuću Mitos Manga. Pa sam onda malo dao po gasu sa promotion tamo vamo, sjećam se još na početku sam uzeo neke knjige pod ruke, išao sam od radnje do radnje i pitao da li bi htjeli da uzmete vi ovo u sortiment, ovo ono, dok nisam onda saznao kako to funkcioniše lijepo sa švajcarskim centru knjiga i tak su oni pogledali tu moju knjigu i rekli ovo valja, to ćemo da uzmemo sad u sortiment i bit će u svakom online shopu. I onda sam ja rekao pa to jaro ne bola ne bio. I sada, znači, bilo gdje vi naručite, taj knjižni centar naruči od mene i ja im šaljem pakete i oni me isplate fino. Valja se. Skoro sam prodao 500 knjiga već od januara, tako da nije loše, ja mislim da će to fino proširiti. Sam još valja naravno još da prevedem na engleski i na srpski i na francuski i na italijanski. Trenutno sam jedan eksemplar knjige poslao dole, jedan lik da mi to prevede, ali nemam ga nešto, znači moram ga molit taman stalno da zapitkujem, pa Jess kako ide, pa ne mogu sad, pa ne mogu ovo, pa ne mogu ono. Ja mislim da ipak ja to moram sam na kraju da uradim sve, jer najviše imam poverenja u samog sebe, jebi ga, sve što sam zatekao, nikad nisam mogao da kažem ajde ti ćeš, nego sve sam. Samo u sebe imam poverenje najviše, ne smijete oslanjati na nikog drugog, jer oni, i evo je slika ovo je Revenge of Medusa i Neon Genesis Evangelion, to sam sad ofarbao sa onim Copic markerima, znači skupi ko đavo 250 franaka sam platio za ovo i radio sam neki skoro mjesec dana na ovoj slici, nadam se da vam se sviđa. Toliko od mene.